Kini jeng koram sara divisional committee by Luwa Jijak salsani lamsung panda hekeba joining program o jaga tini kwbangma rajnaitik bodol yakarwi tini IPFTO join khlaipaika aroni bising tongo Budrai Deborma BJP ni team leader so Rabi Mohan Tripura INPT ni Shopon Deborma INPT ni Kornoranjan Tripura bo BJP ni te Shanti Deborma Molendra Deborma Rajkumar Deborma Kartik Deborma Chitra Mohan Deborma borok joto CPM ni borok team leader Cindra tini total 63 family ni 190 voter sini IPFTO join khlaipika IPFTO ni Tripura land no hamjagwi borok sumai bosat tini sini Yafri Senai Sekali reference video देखना Sekangnya Thanai 16 tarik Kashiram Riang Parawo 13 family ni 78 voters bo ojaga engka gai total 268 voters sini IPFTO faite engka borno jeng khabai khubbaino lamsogo engka mahikeno sudu ojaga koram sara simia sara Tripura no mahike joining program choloi tongo hastini joto takukte buksono somono koinai je tini Tripura sar mothangjakni lama kaisano amongka Tripura land abono norok jotono bujiwi tini IPFTO godal phainani bagui sing tebo IPFTO ni ang norokno khabai khubbai lamsogo tei norok o tini Tripura land ni andolon no krak phainani bagui somai baksa himpai hambai